Hey, All India Radio, Aizawl ani. Chanchinthar a chair to lalrem sangiralte. Education Minister Pul Chandamaralte chuan shupui leng mek chu entika ngi akiam don ti asoi mai theilo wangin sikul lu tan hun tur po asoi lok mai theilo ati. Agriculture Minister Pusilarin sangan ahim china mangkho thlai chathlak le thlam sak le tul dangte in khaplawa mala turin kun thok tu te acha. MLA member somli ten COVID-19 daunan an lo atangin CM relief fana voin khan cheng noi somni pakhat sing ni sangruk an pe COVID-19 daule na thona turin PM case fana tanpuina sum alu bel zel voin kumsa ni somni le sa ni somni pakhat academic session tan nia shipui leng awangin tan ani theilawa Education Minister Pul Chandamaral te chuan he shri heng tikangi akiam don ti asoi mai theilawa wangin sikul lu tan hun tur po asoi lo mai theilo ati Minister chuan no pang ho chol lai o len lai ani na chungin zirlai bu zir tur nei chia lo ma se he hun orem chang hi le khabutang kai chiarna hunatan mani thei se adu ti asoi Zoram mi puite nena soidu poimo kanei a oma voin hi kum sang ni somni le sang ni somni pakhat academic session kan tan ni sarkarin kan ro man kha ania kan thriat angin kan be seilo ang takin COVID-19 awangin khovel India sarkar le Mizoram sarkar kan boita a hetiang rum kan ni ta ka wangin voina sikul kan tan thei talova COVID-19 har sana kan to tan tira school education thunei tu te kan thu khoma he phi hian engtika nge min kiam san don ti asoi mai theilo wangin zoram mi puite school kan lu tan hun tur hi kan soilok mai theilo ni ti min thiat pui kan duwa Pol so ban exam zinga zo man lawa boin anante exam hun tur po COVID-19 boruak azo fel huna ruam manani ang atia arei lo theyang berin exam hi bo sei chhun zom le ani ang ati Pol so panya hian zirlai exam sing khat sing ni zaruk pakuan oma anjing atam zok hun thoma thena hun ni vel chon exam an zo to a mi sangli le claimin exam mabak an na yani Minister chuan exam zo thei ta lo te den mun chu angai to omrualin an maba ka imbo saina hun tha an ne ani ti zonga he har chani an lo ma chon thia ma du ti asoi school tan thei ani tak lo wanga mi then khat han hem ngai ten social media shanga session tan thei ani lawani po in mun danga chuan internet mangin online in class an kal puinia an soi chu changin minister chuan hei hi chu academic session kal lai la zo lo final semester be lai te an ni a an lo ti po a om ati a Mizorama chuan school chol lai ni a Polson thar tur admission po la ti lo zirlai po la zir tan lo an wangin online class pek an ni thei lo ati a hei ba ka hian Mizorama internet den hun enin zombe a har mai thei ani ati heti lai hian Mizoram University le Pachunga University College chuan internet kal tlangin zirna kalpui an tuma hemi tur hian college zirtir tu te chu in puwa cha in rom hanap thui tak an kalpui to ani Mizoram internet athan reng lo awang le kho chengker dewa cheng ten an mu phak ve lo wangin WhatsApp kal tlanga in thon tur e content duana ni a MZU le PUC hian asang ve in learning management system kalpuin MZU wa chuan lms.mzu.edu.in manani a PUC chuan puclms.mzu.edu.in an mangani tuna hian heng university zirtir tu zani somni te chu an register to a postgraduate le undergraduate zirlai sahni zali somni paruktan account hon ani to a heng zinga zirlai sahni zavel chuan class hi an zom to ani Supply Minister Pukela Liliana Rohman na in voin khani tin mamo abikin bufai Mizorama phurjungjung ani theidan tur ngai to ani he meeting a hian Food Corporation of India Mizoram Truck Owners Association Mizoram Truck Drivers Association le carrying contractor ten Rohman an siama Bairabi rail station na bufai wagon somni pakhat omek le wagon somni pakwa lo thleng thar hlan thlak tur chu truck tam theiang berin an do thei tura honni se in hlan thlak laya bufai bo thlau tur lo venga vil tur security force da turin Mizoram sarkar ngen ni se anti a tungden huna MTOA le MTDA member nilo po bu 5 phur phalsak anni a tipper nei tu te po bu 5 phur tur hian ngen anni Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana Nwaya AAY le PHH te tan thlathum chung mi pakhat tan bu 5 kg jinga a thlona sem tura FCI le Supply Department embo sai na chu athato ka har sana omlo tura ngayani anti
Sarkar ni lo tiam to angin AAY le priority household card ni hotet baka ration card var APL nei zinga ko sak har sa ta na April thla ration bu fai a thlonin sarkarin asem dona APL ration card nei zinga ko sak har sa ta chon chuan na hi village le local level task force to mo phur na da ani Agriculture Minister Pusilarin sanga chuan a him china mangkho thlai che thlak le thlam sak le tul dang te in khaplova ma la turin kun thok tu te acha Voinkhan District Shangshanga Deputy Commissioner le District Agriculture Officer te video conference maga meeting nei puyin COVID-19 lockdown na wanga thingtlang no nei tu te ta na har san na om thei sot kian dan tur an soi hova tun thlani som pali thleng in khar khimna kalpui meka kun thok tu te chu chi ai lo tur adu thu soin in vena uluk tak chunga ramlam na tho chu atul ti asoya kun thok tu ten tluang taka an nan chun zom theinan film khur tak chunga ruam man na te siam turin District Shangshang thunei tu te chu acha ani meeting a hian lo nei tu ten an lo le thlo ma a an fe theina na ro mana an kalpui dan DC ten an soya ramri dep mamit le champhai district a khotlem te ro film khur thu hla a fe khap ani thu le a chan an soi fia boka kurtai her tu te so thing ching tu te le oil palm ching tu te har sana to mek te po DC te hian tar langin kurtai chu Mizo fetin a le dan lo ngai to ase so thing chu mam solin alak khom dan ngai to ase so thing sal to a phur chhona lama har sana to mek tan flying permit pek dan zon ni se oil palm ching tu te tan an thar cho an shal theinan kong zon ni se ti te meeting a hian relani Minister John COVID-19 den chanin PM Kisan scheme noya Mizoram lo nei tu mi singli sangthum chani pariat te bank account ani min thleng khan cheng noi zariat somruk pali sing khat sa ruk thun lo ani man thu soya kong tin rengin sarkar chon he shipui laka inven na le a dauna konga theito pin ma la zel don ani atibok Minister Chuan Zorami Puiten State Dang te Anton Clark khopa sarkar thuan ngai chang thiam le sarkar thopek te an zom tha chu lomamati thu soya he shipui laka be pui thlana kal zela mi puiten tha thla lova sarkar mala na te thlop chun zom zel turin acha bok Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Athei anga zingin fai takin sabon nen kutsil thin tur ani a midang nen in hnai taka omlo tur ani khule hachiawin in hup tlat tur ania kutlongin mai bor heng mit narle kate khoi mai lo tur ani khosik ser khu thoha tele shok thip te inei chuan he phone number 0389 232 3336 emo 0389 231 8836 ate hian kolang che Mizoram Legislative Assembly MLA member Assembly te chuan COVID-19 do nan an lo atangin CM relief fana voin khan cheng noi somni pakhat sing ni sang ruk an pe a Chief Minister Puzaram Thangan alo dongani he somi Chief Minister Deputy Chief Minister Speaker Cabinet Minister te Deputy Speaker Minister of State te Deputy Government Chief Whip le Chairman Lunglei High Power Committee ten an thachan ve hlo theu le MLA ten an kal khat hlo theu an tho kho mani Chief Minister chuan MLA ten an vaya hetianga ma an ho the chu lomamati thu soya COVID-19 do na tura CM relief fana sum tling khom chu committee in atangkai theang bera mandan tu ro manani tur thu soi Assembly House Speaker chuan COVID-19 do konga Mizoram sarkar in theito pa ma ala na chulo mamati thu soin Minister tele pa te sang ho tu tenen soi hovin theito pin he malana atan hian tho zai relin mimang ang chan hai te puinan CM relief fana sum chhun lo ani tak thu soyani heti lai hian Lok Sabha MP Pusil Rosa nga chuan COVID-19 do na tura manatan MP fana tangin chengwai bel chakhat apek bela hemi ma hian CM relief fana cheng noi som panga alo petto ani Shipui COVID-19 dawle na thona turin Prime Minister Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations PMK sa tanpuina sumalo belzela Hindustan Aeronautics Limited chuan an CSR fanatangin chengwai bel somni an thoa heba ka hian hala thok te chuan an ni khat lo theu awain chengwai bel charuk le noi somni panga an tho bokani Indira Gandhi National Open University ignuwa thoklai le pension to te po in an ni khat lo PMK sa hian an tho dona BJP President JP Nada po in an party mi te chu PM Cares fana cheng za tel tho theu turin ange nani
State Bank of India noi thok mi noi ni singa le sa ruk te po in an ni hlo clean khom chengwei bel chaza chu COVID-19 daunan an tho a Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited in chengwei bel chasom ni panga an tho boka hei ba ka hian lo ne Aizawl le thingtlang kho sang sanga vitamin C le A tur an sem bokani Chanchinthar ti top na na tlang pui Education Minister Pudal Chandamaral te chuan Sipui leng mek chu intika ngi akiam don ti asoi mai theilo wangin sikul lu tan hun tur po asoi lok mai theilo ati Agriculture Minister Pusil Larin Sangan ahim chena mangkho thlai cha thlak le thlam sak le tul dangte in khaplova ma da turing kun hathok tu te acha MLA member Somli ten COVID-19 daunan an hlo atangin CM relief na buing khan chengnoi somni pakhat sing ni sang ruk an pe COVID-19 dawle na thona turin PM cares fana chanpuina sum alu bel zel chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani